Na sandi musiaisia wito. Namba ito ya SMS ni ile 39115. Facebook ni Mutongoi TV official na YouTube ni Mutongoi TV/FM. Unaninya wito ni kutasema ito omundi undu tona kwikalanya na kunena ni Syana situ cia Muika ile ibikitie myaka 18 kwambata. Nundu ange mabikasi ya myaka lakini akili ndiye bo ndibikite myaka esusu. Na tuithi break Bishop yana na kindu very important. Asia nongi na wikala na mwana waku bakubi. Charity ya Asia kai mo konzo kekeo koma kaikonzeka. Peanki Syana tu nundu maisha mavindukie tuleka na tuitikile. Mwana nutwa tatakitali ni muka kwacha akadhigu yani. Mwana nongi no motie na mondo nomba kana ambia ku school. Aithi school so masala umona mwana osu aku ni manini. Nela wabika yanga dot ni ebinda yuambia kwindwa eba kubangi nundu ti mundu muima de schooluni. Wisaidya mwana ona kunduku mwelewa. Nenda Dr. Charity Tuneenanie kuhusu Syana na hormones. Muikosu be hormones media. Utono mutabya kaindoka nini betangie kindoki aidhata. Na ni mundu muima na ndio sio mutabya ata kumbe mnibe maundu angime omuthinya. Undu atsima tona kuona ku handle hormones syando. Mamu ikosu nundu yona ta mundu muima na ile tendwa tona kwikata kuitethia. Karibu daktari. Asante Jacqueline. Syana situ Muika witu ona abika myaka twase kwambe yakenda yokomi tusongete nambe. Ni ibika ila tumita adolescent stage. Ila when there are changes emotionally kana akilini, behavioral kana kitabia kana pia ukende sina changes pia physically. Ukende mwana nuambio nene bani wasaba. Ukende ni wakwata ni other body changes like sinuta ndakame ya mwai na kuisila changes isu cia hormones nuona kana ka mosiba bia kwazikana kaoneka bindukite. Ko ukila tailite bikata musi mbe ni bikala ndi na mwana waku kamwete bakubi. Ukende anonena nake. Ukende akana kaka kendeno kana kakwata ata ndakame ya mwai niko ku report yani kwati matukumiana na wina ko bakubi nondu nuindi awisi once ka thenge ya maybe kwata ndakame ya mwai. But then there were some behavioral changes. Ukendia wimwita atito kwenda kuka, wimutavya kindu tito kwenda kwika. Kila wailite kwika ni kumwete bakubi kunena nake na kumweleza ndumwe kino kindu chao kibitite. Ukendia akana kuku kenda no kebikale na Syana ilingi kanona ndo alangi nuwa mweleza mwe kindi kindu kibo lakini kwe kindaliasa. Ona waima ona atwika kibetiki mundu muima kana kibetiki ima kana mundu ume muima. Sindu ni sindi awana iye sao dela kila wailite kwindwa niwikala ndo icontrol ndukeka si overcome waku. Uindie nuama na kenda ni nukutokore period. Nindo ndapinda nina mundu singi lakini ndia ilo miete bio kenda ni kwa affect ya ndo alangi. Nundu tukatwe kila mundu onde no kwete behavioral yake no wa hormones kana emotions yake. Uindie bisa kikalani. Kwa kila kisio ni kwete kana kakuba kubi kukaelese sindu yo na kumwelese ndo sienda na kumwia nikindu pele kwele kalina chobinda yasa ko adapt undu tonda kuikontrol. Asante. Na asante daktari. Ona imwana wise dia Adam sapo ni ambiye kuma kana waseni wambi yo binduka. Wewe mutuma ikusongia mukolia ndo tundu mwenyewe. Kafile kama hapa kama kwa ndanga tinda kweta ngito tinda kusanju. Wise dia nita crime mwana kuima. Weka ndukangi wendwa wena Syana mbingi musi kwako kana peo mwewe musi peo ngiwa ndio some ilovi peo ngiwe masaku nokuelewa wena Syana kila bandu lakini ni Syana mbimu pe boundaries mibaka musi iwa ilite kwikia onenda mwano ni utwikie mundu muima pe boundaries pia si yange ma overshare nondo no bikie 18 mo kata ngewa ingio na utailite ndio witagwa ai o monde de akuokia ya ile ne o bad no mwana Dr. Jimmy, what kind of boundaries mibaka wasi ile nitakwikia especially la me deal na Syana hii nondo onake mwana osio na maundu make bado no mwana kivyake na ena maisha make lakini yu amukwata hii mundu muima tabesto akona ndo asetuma thengese pe mibaka
mundu bado uyo musei ngino kiku chake ona chako. Asante Jackie. Wina nina likana ni period inesu etwandia seminar. Na seminar twandia mwalimu la tueleasya yolo reproductive health kana kutika mundu wa Muika. Da tuelesya ne sata ta mundu enda tusome tudhudwe. Atueleze ta gendu ukwe tu excite kata tuke experience uka practice tuka practice muhimu keke we kutua we kwatu ne kune kau we kwatakeli nike kau ya to me vitu vangite yundo tugeka oije kana ike ko nike ko yuke geli tuenda ko na kimona cha ko mondola mende yuma sio na nilika na vindani ngazia ni usio onakeza wenda udhuthia mundu kana udhuthia mundu wa Muika wakati huu yes mutagie chenjizi da mwilo uruka kinyaji kimindo ziezi yako nikeza sie mbini kondo zitego na hii imani cha wadhawangana kele tu nika kwebu na kele tu kadhawangana kamana kekata nika kwebu na wimatavyo kwa nzia ile witho yaka dukedo wimea wile wimelekele bandu wimelekele bandu kamwe yukenge thio kaima thia ni so mine ya Syana ngiwaila o matavia na kindu kingi au na simbeni maana vika 18 years no lazima ndo mbangite miao na umekite tichao kala kitatoneka kwaku within no tendene the no goes on terms and conditions apply kipa uyo ku ilobi umathekelo chambe dongo ne mumile onye ndiagara nditikana kudikla mwana kwa tuko mulevi huku kwambia mnazimu dadi nimelewa kidogo kindu ezilia kiona ndo na time in your mind ndo yani kwa kila kindu zonea ndo yani kenda wikona kenda mwe tukando tamwe kana ndithine kibaba nikenda mana ndo na ubundizie ndia ubundize kana pe shortcut ya kata sio manda uthi kana sio manda ukwati ko usindisio onde niwe sikana ondo ni kwete mpaka ukafika vu young adult ages niwe zive zindu nyende entertain utafadhali mana wako yawe isini nogozo hizo usiaka mundu zikamutelesia kwesilia na ukeza na zengi ndo mabangira tukananga ukazokendea twitiasi anazika experience sika kwa na challenges na uzi yako na challenge yako hata nzia kwikata ku create the solutions makwata thina maizi kwisilia nigana makwata solution ya venozu menda shortcuts a shortcuts mo thio kuwa wewe mundu no eti to drugs undo wewe lonely ai nimebweka wabweka thio unywe kana unye chao unye bangi niganda wewe sio solution kwako lakini mundu yetu ndungi eona nibwekete ningara nisome buku sio nikisema ni man fellowship ando nikata ni active na my friends kana yani solutions yake ni tofauti mundu yetu kitofauti kabisa Jackie utana mina pende to wade na negwa yangita ngone yolo wa deto musiai wa ile totaje Syana mibaka ukesethia ndo sindu mbingi katoka pe ndoto nora vya kana kakakola kuisotwawa kabisa ni ngoma ni tena makoko bizini wakwa mundu abikise miaka 40 amuguje ndi kwanda bye ni chao kila kingi akambia maisha ala mamu athe mwe dad ndi kwenda na undu mami wanda basya yolo wa ndadi
nundu yu ndadia kethwa eona tumibango tungi twa kando ni waile thima wiki beti witabia mwitu akuchao kana witabia mwana uchao nundu gutwa naomba iulu wa mwana amene ithe kana amene inya na kuma bau ndibo wisa ukakwithia mwana aiko niwe simonethe aye maosa na ako niwa ninya ayosa kwa ube ndeto siyaidite nda mibaka completely ikekwa mibaka njaki ukethia ninonete kindu chuna kibwa ndo ni ndagitali ukona musei yeta mwana ndana mibaka yota bya mwana iyo ukona musei yeta mwana akaiye kamwe ethe yaku ni watu anisie ethe yaku ni wekieki ethe yaku amthenisie muno ke na sindu bingi nake musei nake ukaithia kana mwana eno tapo sindu cia muthembosu nake ayoba ngo na ende ithio mwete balua wa no kwenda university ayo watu ya mwenyu nundu wa paime baka Asyai mekie mibaka ya kunena undu matata bya mwana kana wiyo onbe undu twikie nethe yaku onaima ndukeso mutabye ulu othuku wa nyinya kana othuku wa wethe nundu kana kesi trust ya kana ketha kesi kana Musyai kila kindu cyo nthene ndothi na ngali ni Musyai ona nibo bya umakingi uitweka nundu ni ndane bakeso nundu ekutabya eso kutabya ngina cia aina ene na ala kogu nundu nobikie 18 nibo bana umya na kindu kingi twa nani ye batu akita kiwe kati wa Syana si musini yo be kindu kangi ka asima tenda mwana wa 18 anana make especially andani mwetu mwana ilokuwete nundu no isijunu umutabya kila kindu sanzo au akweni na boyfriend ni gwenda kwete wisa they already nuambi yo criticize yamba okulia nu wako ni wamba iba nyenda tutaya sei Madam Charity yuluwa accept him sia and the significant others or partners ma mwana wako undu mailie ndukende we critical mathoche waili toma kuata ikenda mauma lata vya mwana okabula onda tika ile ndakitale. Okay, asante Jacqueline. Ando maito Muika, wona make decision kumomye bubuindia kana mamondo kumomye buindia abena thina. Munobyo. Kenda mwana waku ni woka akwya nina munana wakwa na twase aumete nyeni metoka amba na munana wakwa aumete twase saidi sia Kisumu. Kasi otaita. Kana otaita. Nduko kila winde we wambe. Kumuya ni isinye nimbenete andwana nundu chube ni wamba kwete chuki. Kenda wina point nwenda ku miete kwa labe mwana wako. Mbelu ka mwete mbewa anana imake. Etela meka lendi wetele nini wetele kilamo kutabyana maithi. Ndukene niwo kwa mwana wako ndakeke una munenge the facts. Munenga wo kweli na motai eka make decision nikana ukendea ona muthenolo ka baluka no decision yake ni wisine sata musi wa munengi otaula wa ileta yes ona kuma accept kuma nenyo ona meli utona kuona mwitu ni woka kana mwana keo ni woka na wata musino wa ilito munenya nundu onana wake na mwana ndu isi umanite ba kana ndakitali na kindu keke etikilei Syana sike makosa etikilei Syana sike makosa na silan kwa makosasu ndukazi protect muno zokenda sika makosa eke kosa adibua to break iwe okay aye nini umutabye umutabye nuko na yubu mistake no negie mistake kimana ke wangu ndo mwa ndabye nilo la kutabye pa ndo kini kimana takwa ndo ya my daughter emwe ya kimana you and you kukakulja my daughter agwa BFF wake ninye na best friend wake ninye na kimwana kala kinene ninye kwa hiyo kila kwa kwa kimwana ukongolie nunguelezia kana ke withinesa kana withinesa nigo musiaise wito ni useo na ni mopea kwindwa na itu kilunguni kito cha omundi twinena na sei undu matona kwikala na Syana sio sia Muika kuma 18 kwambata undu mutona kunene na monundu maundwa mabikite bandu kaza ndi andu mamena nie na kindu kingi kinene no ngina mwithe wina na Syana siako umbananyi nena iyo na ndani waimie ni mwana touch base mumane aende yata ni mupea
Umuthini na Bishop Mala. Asante. Dr. Charity. Asante. Dr. Jimmy. Thank you. Na kwanita wa Jacqueline Jimbina. Tuko manechumwa chikingi na Athimikai.